David nang mamo dam cha mo Đám cha. di ha poi mo mo Si minau min nin kan lo liang tumi rem chang the ke mo. rem cha tu kun da le mo Siapa? Minau minin tu su du nak malte kan nei apa khanna ka ni tinin na tuarang ding mi laki sin man nei zet na ti mi le jiang tin man anei ti mi kha in hlom the ke mo. lu oi na sa he tu zana lo poli nan khoro thiam na thon thu su nak toy in ro ria in rakanin nan ratu atika ngo nak tampi kan ei si ni tini ka tu ami laka mandei zet le kanun nak in chi ale tu bi ketel so pumpa ki pathian thoi kan polok nak le ka pumpa devotion tu si pastor ka si ve kin hi thupi tuki ka me si chumi chu yang hat ti silen ni tini ka tu aring ring mi laka hin pungma ni pathian thoi pol komok nak dun ti ni te khase chumi chu bible sian nak le thacham nak asi ajing a hin prove ten pathian ne ni thacham nak le chu si in bible sian nak he kan ei chu len sun lama hin study zong hin pathian thu kha tim to nak kan ei thebi chumi te kha ka tharau lam nun na ki hlo tin na than sau na sual laki pathian in hum him na khala si pastor pakhatin chu pathian thoi anung mi pol komok na thuai khak soi pathian bo na kha kan thau tha si an sun kan rong bo na rau kan nun arabi mual kan nei thela suruanga pathian na tuan tu pau le zum tu pau chun khai nun thu thu pha kan nun na teng teng ringi i kan nun na si in ka ton te mi si ka du sak mi le poite von hlom ka du me se Kan lung oi kile apan hi na ka cha ong share da mi laki sin na du big mi le midang khalin share ve se tia na du big mi pan ni in hlom the ke mo. kalung oi kapumpak nuni bible sang tua nak bi ki impact in tua tu le in thleng tu le tha za in pe tu bi ki dr ben carson ni biography chabu se apumpak thu la ngam nak se khami chabu kha raksiar nga lo ta se se la tui ka khen na tui ka din mun ni ka thleng ban pe mo ti jang man voi tam pi ka ruat khai chabu khan kanum na ka har sap na pa tang dan be dong la wi siang ve har sap na khal pathian rin sani pa tang thei dingi ra thap nak en pe se churuanga adu ranga siar ve sel ka du sak ti khas o sel chulen chabu siar di ka du sak mi la ka atoi zong ten pa hi kon rel ding apakhat chu thil dep du es part ti mi chinkitan turuk million pa in chabu ra nga mi kha sumpai thu thoi pe paro in siang te ve kan mang ding ti mi thuron in pe tu tha se ta si adu tu chun siar ve sala ka du sak za chulen pakhat zum tu pitlin du tu le pathian thui thang sa du tu ranga chun hi the MacArthur study bible hi I recommend rauri se pathian na tuan tu tla chun ne teng tak ro mi se ti mi te kha chabu thu thoi pe paro in ka von recommend du mi se la Apa thum na ka Bible sunga na share all big mi chabu pol in hlom the pe mo. lom thei tu ke ka siar wal big mi pol chu tu kham thara chun thu thang tha pali le che in poli ngan mi so mi sung mana hin philippi chakwat hi ka chil la sa chu le james ka chil zet thu kham lun sunga chun sam habu le thu film hi ka siar wal big mian se Ane te big na ka SCF member zaten zoom nak lami kan than sau si sin phe na dinga som du mi na nei mo. kan ngoi tu tharau lami kan than sau theina dinga hin pumpa ki bible sia thacham khami pol khachu zum tu pakhati kan tu teng tul mia ka ruati asinanin tharau lami kan than sau na dinga hin zum tu hi pakhat le pakhat hi pathianin sem alo ton dinga hin dak toi churuanga ka som du mi chu pumpak tin hin ko rani chang vai na kan nei mi zoom khom mo live khom mo asi lo len ko rani tuan nak pakhat khata umya hin pumpe orau uri in ma rau ri hi telve sela chu to huna hin pathianin kan zum tu pi po le tet ti kham na pathian thu an sim mi le an chang vai nak mang hin tha za en pe churuanga tharang lam kan than sau theina dinga hin chun aburi ko hanin khoi tu poli tu ding ti ding in ti mi tu na hin phunza lo te tha thau je te tang dok te kan tel khom ding hi chu pathiani du song khala si member za te khal chu to ka chon tuan khom chang vai khom dinga hin som du tak tak se Chan sung loi tak me impact nak pa lungai nak tam pi kan nei. cái khal cái ngồi rất